Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli din qardoshlarimiz, shahardoshlarimiz, Allohning rahmati bilan bir necha kundan so'ng Ramazon oyi kirajak. 11-mart u Ramazonning birinchi kuni bo'lajak. G'adatcha albatta ushbu oyga biz oldin azirlanamiz. Hatto bizning orabizda kim g'adatiy ravishda yil sayin ro'za tutar ekan, u endi o'z turmushida shu izgi oyga to'g'ri keltiradi. Hatto o'z ishlagan, xizmat etgan o'rinlarida ular oldin selashib, kun tartibini g'ibodatga bag'ishlaydilar. Kimdir otpuskala, kimdir oldin ishlab, yoqimlarni jiya. Shaharimizning O'zak masjidida bizning yil sayin o'tkara turgan taravih namozida bo'lacak inshaalloh. Ham albatta biz ona hazırlanamiz. Chunki taravih namoz u istiroha, roha, rahat degan so'z. Ya'ni namoz o'qib qalbing bilan rahatlik sezu. Ushbu yilni albatta bizning shulay Qur'on hafiz imom hazratimiz ushbu taravih namozini olib borashak. Shunga ko'ra 20 rakaat biz bir para, ya'ni bir juz Qur'ondan chigirimiz inshaalloh. Ham bizning maqsadimiz albatta shu kechalarni shulay namoz bilan o'tkaru. Iftar majlisi u albatta ovoz ochish majlisi. Bu yil biz hatto xotin qizlarimizni, hurmatli bizning anilarimizni, turmush iпташlarimizni endi o'z uylarida iftorlarni azirlarga taqdim etdik. Bu o'zi bir Allohning rahmati, oilaning motorligi bo'lacak. O'zak masjidda iftorlar faqat irodlar uchungina bo'lacak. Muhtaram aziz qardoshlarim, Ramazon oyi albatta u ixtiborga xos bo'lgan oy. Shunga ko'ra biz ushbu oyga azir bo'larga tiyishmiz. Ushbu ezgi oyda biz g'ibodat bilan, ezgi amallar bilan Allohga yaqinlashishga tirishamiz. Alloh taolo bizning ro'zalarimizni qabul etsin. Shu ezgilik bilan Allohga yaqinlayik, jonlarimizni tinchlantirik. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuhu. Muhtaram jamoat, Alloh taolo o'zining imonli bandalari uchun jannatlar azirlagan hamda endi shu jannatga kirtirish uchun, jannatli etarish uchun bizning uchun ezgi Ramazon oyin bo'lak etgan uning ro'zalari bilan hamda endi alhamdulillah har ulug' qo'noqni kutgan kibik bizda shu ulug' qonog'imiz bo'lgan Ramazon oyini kutamiz. Avulimiz bilan to'lqinlanib kutamiz. Birinchi endi bizning g'ob-g'adi qo'noqlarni eshik oldidan tartuvdan boshlagan kibik endi masjidlarimizning de kiruv shigu yo'llarini ochdik. Qordan tartib bu yil berakda ko'p qor bo'ldi. Shularni qirib, sibirib tartib qo'ydik. Hamda endi shulay ishine kirib, ondagi avulimiz bilan, qardoshlar bilan umma yasab, idaning stinalarni, to'shamlarini yuvib, palaslarni chiqarib, qo'yib, kiritib, yaxshilab azirlab qo'ydik. Endi Alloh taolo shu Ramazonga erishgan nasib etsaydi, hamda endi bu yilning Ramazonning o'zinchaligi bo'laroq avul xalqi uchun birakda o'ng'ayli vaqtga to'g'ri kela. Bir qaraganda oppoq qorlari bizni shunday ko'ngilga yaxshi bo'lib turadi. Ikkinchi qaraganda nurli, shifoli quyosh nurlari endi yoz keluven, yillik keluven ko'rsatib turadi. Hamda endi tag'i avul uchun shunisi shodliqli bosu, boqsha, qir ishlari boshlangancha bizning Ramazon oyi o'tib ketishega, Ramazon oyi da ro'za tutilajak.
көннең төннең дә тигез вакыты, бик тә уңайлы вакыт. Инде бу Рамазан айында олы өметләр белән керәбез. Шушы Рамазан айында авыл халкы белән шушы Аллаһ йорты булган мәчетләребезгә килеп, бер-берегезгә нәсихәтләр әйтешеп, вәгазьләнеп, инде Рамазан айының олы өстәмә гамәл гыйбадәте булган тәравих намазларында бергә булып, һәм инде ифтар кылдырга уңайлыклар булдырдык. Шулай ашау ризык әзерләү хәтта шушы мәчетебездә, һәм дә инде ирләр заллары булдырып, хатын-кыз залларын аеры булдырып, бер вакытта гаилә белән, ир, хатын гаилә белән килеп мәҗлесләр үткәрергә мөмкинлекләребез бар. Аларны күргәннәрен инде сөйләп тә бетерә торган түгел. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әле бәбкәйләрем шулай дип утырыр, укыдылар. Әлхәмдүлиллаһ, минем бабайлар, әбиләр үләсек көндә дә иртәнге намазын укыды бит ул. Әлхәмдүлиллаһ. Әлхәмдүлиллаһ. Әле бүген җылы-җылы дога ниттем, әле утырдым, әле дисбеләр тартып. Ey Allah Teala minnetem selametliklerini versene. Uğradalarını kaldırmazka bittiğinde. Gadide Allah Teala minnetem. Mınısı kaldırmadık bittiğinde. Ey. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kur'an kitabının Bakara suresinde 183. ayette ayta: Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tettekun. Ey iman getirgenler, sizge uraza tutu farız buldu, yüklendi. Sizge kadar bulgan halıklarga yüklengen kibik. Şayet ki şoşu uraza tutup siz tekvalıkka erişirsizdir. Demek uraza tutu bu hiç şüphesiz İslam dinimizin ahamiyetli tüp ibadetlerinin Allah karşında bulgan borçlarımızın birisi. Endi tarixqa qaytqanda uraza tutu qayşan Müslümanlarga tiyişli buldusun. Bunda kitaplarga qaytsak, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden kilgen haberlerini okusak, biz uraza tutu anın dinge kirüvi bir nişe merhale etap uzuvan görürmüz. İngilik, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ana peygamberlik vazifası yüklengenden soň 13 yıl boyu Mekke şäherinde kişilerini dinge çakyra. Bir Allah'a ibadet kılıga, özlerinin günahlarından çistaranlarga, turmuşların özgertirge alarını ündüy. Lakin şuşu 13 yıl davrında Mekke'de eli uraza Müslümanlarga yüklenmedi. Qaşan soň ol bizge farz bola. Farz bola ol Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke şäherinden Medine şäherine köşenip gitkäş. Medine şäherine köşenip gitkäş Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uraza tuta başlay hem ingelik ol uraza Ramazan ayında bulmay. Bola ol bizning Muharram ayının 10. gününde. Ol gün eli Gaşura günü dip de atala. Hem şuşu günni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uraza tuttu. Hem başka sahabelerge de bu günni uraza tuturga buyura idi. Anın turunda, anın süykli hatıны Aişe radıyallahu anha bizge haber tapşıra. Şundan soň hicretten soň, yağni hicret indi ol Mekke şäherinden Medine'ge köşünü. Şoşu hicretinin 2. yılında Allah subhanahu wa ta'ala әлеге biz iske algan ayetini indire. Sizge evvelgi halıklarga yüklengen kebek uraza tutu yüklendi, farz buldu deyim. Lakin anda da uraza bizning bugünkü urazadan ezgine ayrılıp duran nersesi bilen birinci şurda Müslümanlarının her birisine birile ihtiyar, soylarga mümkünçülük. Uraza tutu bilen miskin fakirlerini aşatu arasında. Yani
Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Шунда ук Бакара сурасында 184-нче аятта: "Кемнәрегез ураза тотуда авырлык сизә икән, ул вакытта һәр көн өчен мискин фәкыйрне ашатсын" ди. Ләкин аннан соң инде Аллаһ субханаһу ва тааля бу тәртипне дә әзрәк үзгәртә, ничек итеп? Һәр бер мөселман кешегә Рамазан аен күргәч, Рамазан аена кергәч, ураза тотуны фарыз итә йөкле. Һәм әйтә: "Фәмән шаһида минкум аш-шахра фәльясум." Кайсыгыз шушы айны, ягъни Рамазан аен күрә икән, Рамазан аена керә икән, ураза тотсын ди. Ягъни сайлау, ихтияр инде бетә. Ләкин кала кемнәр өчен? Шир сәбәпле ураза тота алмаган кешеләр өчен. Ул безнең аеруча инде нык картайган кешеләр, яки хроник ширләр белән ширләүче, терелүе көтелмәгән, терелүгә өмет югалткан кешеләр, аларга калдырган уразалары өчен мискин фәкыйрләрне ашату рөхсәт ителеп кала. Калган мөселманнарга инде сәламәт хәлдә, үз акылларында булган, бәлиглык яшенә җитеп, ягъни инде җитлеккән, улгайган яшькә җиткән кешеләргә һәрберсенә әлеге изге Рамазан аенда ураза тоту фарыз, ягъни мәҗбүри булып билгеләнде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте белән безләргә улуг булган кунагыбыз Рамазан ае килә. Әлхәмдүлилләh, берничә көннән без аны каршы алабыз. Һәм инде Рамазан ае ул 12 айлардан иң хәерле булган ай. Ул иң улуг булган ай. Һәм инде ул безнең өчен зур форсат, хәерле изге гамәлләр кыларга. Һәм шулай ук Рамазан аен атыйлар Коръән ае дип. Һәм инде монда сорау бирәсе килә: ни өчен Рамазан аен Коръән ае дип атыйлар? Һәм әгәр дә без Аллаһның китабына карасак, Коръәнгә кайтсак, Аллаһ субханаһу ва тааля Рамазан аен сыйфатлаганда нинди сыйфат бирә? Ул әйтә: Рамазан ае ди, ул шул ай кайсында Коръән инде. Бакара сурәсендә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Шәһру Рамадан аллази унзила фиһи ал-Qur'ан." Рамазан ае ди, ул шул ай кайсында Коръән инде. Һәм Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля Рамазан аен сыйфатлый Коръән иңү белән. Ягъни ул айның дәрәҗәсен күтәрә нәрсә белән? Коръән белән. Чөнки ул айда Коръән ингән. Һәм шуңа күрә Рамазан ае Коръән ае дип атала. Шулай ук Аллаһ субханаһу ва тааля икенче бер сүрәдә, Кадр сүрәсендә әйтә: "Инна анзалнаху фи лейлатил Кадр." Без аны иңдердек ди Кадр кичәсендә. Ягъни Коръәнне иңдердек Кадр кичәсендә. Кадр кичәсе ул Рамазан аенда. Һәм бу да Рамазан аеның дәрәҗәсен күтәрә. Һәм менә ничек Коръән Рамазан аен айырды башка айлардан? Ничек иттереп Коръән Рамазан аеның дәрәҗәсен күтәрде калган айлар арасында? Шулай ук Коръән ул безнең тормышыбызның да дәрәҗәсен күтәрә. Әгәр дә без үзебезнең тормышыбызны Коръән белән бәйләсәк. Һәм нәрсә белән генә Коръән тоташмасын, нәрсә белән генә Коръән бәйләнмәсен, ул әйбердә дәрәҗә барлыкка килә. Ул әйбер улуг әйбер була. Ничек иттереп Коръән Рамазан аен башка айлардан айырды һәм күтәрде.